I posljedno ljudi, došli u moj novi klip na kanalu i ljudi, došli u moj novi i ljudi, kao što vidite imamo od ove Giant Chest, to mi je Nemanja osvojio, eto to je, ajde, Nemanja mi ga osvojio, mislim da ćemo sutra ili prekosutra da pravimo pack opening chest. Mogu kupim balon u shopu. Mogu da kupim 2 balona. Pa ne mogu da ga upgradeujem na drugi. Zdržurete kad kupim 2, ostaće mi 331, treba 400 zakupiti. Samo švagola. I da ljudi, ajde. Šta si htio da kažeš? Zaboravim. Ljudi. Hoću gledam ovdje nešto prijateljima. Niko nije online, osim mene. Svi me mrze iznad duše. Kućni savjet ne proganja. Svi me mrze iznad duše. Vrte ovo skoro zajedno. Ok, ajde. 2, 2, 4, 5, 3, ne bro, nepoznato 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7. A 1? Ne, 1 je gore. 1, 1. Tako. 1, 1. Imam 2 kartice od 1. Pa... Babojne. A? 1, ja i 2. Jaj. Pa sam... Pravit ću ja, evo ga moj najjeftiniji dek. Sad ću kažem moj najjeftiniji dek. Nemanji. Skeletoni, goblini, zeb, fire spirit, spear goblini, bomber, minions, rage. To mi je 2.1, 2.1. Vrati, nemam interneta. A zašto mi snimajem? Ed.